pagi waktu Stockholm, Swedia. Hari ini kita mau apa ya? Metik stroberi, metik stroberi di area luar Stockholm ya? Luar Stockholm. Sudah 1 jam dari 1 jam tuh. Nah, ini dijemput sama Kak Feli. Hai. Dan sama Svea di belakang ada Matteo juga. Mana Matteo, nggak kelihatan dia. 2 menit. Sekarang kita mau menuju ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di sana. Svea tiba-tiba muntah tadi. Hah? Ya. Ayo. Jadi pakai kardigan Lumi. No, we go here, Svea. Come on, let's go. Come on. Ayo. Ini kita ada di perkebunan stroberinya buat metik, Svea. Sini, Svea. Ayo sini. Come, Svea. Ayo, Svea, buruan, cepet. Ya. Ayo, Svea. Iya, it's okay. Ayo. It's okay, we will see flower again. Come on. Ayo, Svea, nak kehabisan stroberinya, cepetan. Ini Svea nggak bawa stroller, jadi nungguin dia jalan lama banget. Ada aja yang berhenti. Yang ngeliat bunga lah, ngeliat serangga lah. Penasaran banget bocahnya. Ini kita keburu kehabisan ini ntar stroberinya, soalnya belum panen semua stroberinya. Gue tuh mama Matteo. Gue tuh mama Matteo, Svea, come, Svea. Wow. Look, Svea, sini, Svea. Iya, Svea. Come, Svea. Svea, ini. Come. De inte klara älskling. Put here. Klara än. Den inte klara än. Nah, gå där roda. Ini belum matang banget sih, tapi gede. Iya, Svea, take it. Go. Put there. Yes. Go find the red one. Red strawberry. Go find the red one.
Here, Svea, here. Look. Wow, it's so yummy. So yummy. Put it there. Wait. Sini, Svea. Come. Go find the red one, Svea. Red strawberry. Yang kamu mana? Hah? Kotak yang kamu Itu, sini. dari itu nih, cobain deh. Ya, belum matang banget nih. Saya mana try? Lu kalau metik ambil sampai tangkainya ya. Hah? Sampai tangkainya? Oh, Kayak begini deh. Biar nanti dia nggak busuk deh. Mam. Begini. ah iya. Look. Take it. Nih. Horinter. Take it. Wih, yeah. Mamplok ka, Mama Tios? Good. Go the red one again, Svea. Go take the red one. Can you find the red one? Belum, anak gue metik semuanya. Thank you. Sini, Svea. It's okay. No, it's not red. This one is okay. Take this one. Yeah. Oh, it's so dirty. It's okay. It's okay. You will clean your hand. Oh. Oh yeah. Ah, it's okay. Don't eat the leaf. Wait. Don't eat leaf. Enak. Enak. Yummy. Yummy. Wah. Wah. Put it. Enak sih ya, yummy. Agak ada lagi nih, Dek. Iya banyak. Kebanyakan yang setengah mateng gitu loh. Orang yang matang udah pada deket duluan. Udah keduluan orang kita. Jadi kita mah duduk-duduk aja. Ayo. Udah dapat seberapa coba? Udah lah. Nah, Kita pada beli, dia pada ngambil yang nggak mateng. nah. Sayang ya. Don't eat the leaves ya. Nah, throw. Mau lagi?
Yaudah ambil. It's okay not. Come on. Udah ya, all done? All done? Come on, let's go. Baby shark. Watch out, watch out. Ayo, ayo, come on, ayo. It's a bus. It's a bus. Car. Tadi muntah, sekarang ceria. Krokodil. Sekarang kita udah selesai, kita mau lanjut langsung ke city, mau makan, mau boba. Sekarang menuju jalan ke city lagi. So, let's go. I love you. I love you. I love you. I love you.